Patap ki o tua mafi o ku afio yo tau rotorotonga tap ki hoi ma ha tau whanua tap ki kau whewhekau ma ha tau ki frofola patap ki he a tongo toa pe o mea mai ki he o kalama o e hoa koe ni fia lahi e hoan ki kau whataha pe mo e tō whiwhine koe ni alai moana kupu vete a Palestini o e Saione kalanga toa po e moana fia kau whataha pe mo koe e hoan o kui kai ke fo'ou o fotu ki he prokalamani e kai ngā mamata mai me ope ka ho tui tai toi vei ua e hoko wahe koe tāpu aki ki a tōta hape mea mai ki a prokalama o e hoa koe ni iai whukai tai tari lerei ma mo tolu kotoa pe mo kau mai ki he tau prokalama ako wholofola ngā maheni e wiki kotoa pe koe lot pe mo e whakaamu e hoko e ngahi talatala noa i e wholofola ko e tāpu aki ki a te mo tolu kotoa pe o mo mamata mai ki mo pe tau hoko atu ko le atu ki a lai moana ke ni whai mai mua hatau lotu e a ospe ko ia pa tau hoko atu malo ke tau lotu e ta mai mafi ko koe ko e tui o ngai tui o ko where mo whafo e ngai huafa o e awhiona o ko lava ke mau ha o hu mo kole mo tau tapa ki a te koe pe he pong ko e ni ko konga hono wai ni le son nei kamata me wi kosi ko whanga he whakatapo e iki ka ke tapo aki tapo ni iangi hoko ngutu pe mo ngutu e toki tā kai lava ke fola pe e te ki maua ko e onga se whaniti ke ne whakahoko ai vahe o e le soni mahu inga ko e ni ke lava ke mau teu i ho mau lau marie pea ke mau ilo ai tawha ake o mau tuo ai pea mau tuo kari ai pe kai owa ke whoki mai o ave ke mau toki ap ko ke teu o pea lotu pe mo e tau tapa o pong ko ni i he huafa pe ho alo ko si so kalais ka ko mau whamo oi amen e moana ko le sono ta wa en whakot pātu e ko hono wai ko hoko atu le soni o ko si ai whakailonga e man whekai pea mo e kakaya o tua ko silai ki mua ke ta lasi le soni o wikeni moana hangi e pe ko yanga maheni ko ngā le soni ko ta si tu a meai o ku ke mawhana o ha usia ke fie vahe ke tau kamata me malo malo apita ka pau te tau ki si o whakawawe pe ke le soni ko si ko konga ulua ki whokia o e whakakau ko e ni o mai i he le soni honga fo maua tau si o kei na tau tuhu i ai ko e taha e whihangahangai tumutumu e tohi a whakaha ko e loto worship vai taha whaawe svitu whamatala ia e hu ke e whakatupu si sukalais ko e nane whakatupu e langi mo e mamani te tau vilo mai ki ai a mo iange i he vahe o ahoni o whewhe nai hono tauhi ko e sāpate ko e whakailonga whakatu a sino ia o e loto o kune apasia ke e ki whakatupu desfitu o ne lea leo lai o pehe mana vahe ke o tua takuku koloria ki a te ia na ne ngau he langi mo e whanua mo e tahi mo ngai matapai ngai pa ko toa ngai mea koni o se asia te tau sio ke ai amui pa tau lele foki lele aki lewa ke exotas vai wana vesta taha ko ves ko vahaya ko whekau ia hono wha kana e hanga e he toko taha o hoko ngahi heroes pa mo prayer warriors o whakatoa ngai mea koe ni ko hanga i koe ni lotu pa mo tau ko sabate koe ko tau mea nia e hako pe iai ka pate tau foka iskeri ta mai foi loto ni e whare whitaki ko ka tangata koe na hu mai mea i tu na to si tu a ke whare loto hai ka nau hanga na tu ke la a hopo anga la a o nau hu na to mo lotu kia kai ka toki mea i ni hoko e ahon nei os kamata pe lotu e ke la mo si tu a ia ke whare loto hai
Kako mea, pag blave lai gele sonia ko weekend. Kako mea na hanga whakatoka ngā i he wike ko o si, i he bahe ko ia ai whai kau e tuini. Ai ta whaati koe ke mate. Ko taha whake ngai mea o ku pupu tu wai toko la. Ko mea ko whakatoka ngai, koe te volo, o ku toke tāia. Koe ki master pe. Toke tāia he tau mawhi hunga. He koen. Ko si hova tō tāpe na ke lawe ke ane nai. Si hova tō tāpe o tō kai maananga de awhio e mea ko uihe. Te volo i kai. Kau toke tāia he mawhi hunga ko tō pe alai mua. O ne I lo I eki e mea koe e ne huma iai. He plays right into our emotion. Pa koe mea tahe kuata koe ni. Tahe ngai mea lala. Tefto I mea lala. Koe mate. Ka pau te tau whātonga, ka pau he kai e tau tokanga. E more tau tangata ia koe no koka ke tau te generation. He koe hanga no ohinga, koe tau ulunganga whātonga, koe whakatu uta mai e hala. Koe mea koe koe whakalea o nau aloha ke social media mo e o pe. Ko ke tau koe ke whakawhi au ki he tau. No. Pe asi hake whangi whakatata ko tui ho nau kapakau. He tau osi ilo pe to toi kikite. Koe kapakau I kare ia. Koe mea ia man whekai. Tai ko ha mea whakaangelo I ke kai mate. Please. Pa koe mea ia o ku play into ki ai e te voloi kune ilon. Hange o tau ongo I si maari. He tau ilo ko aloha tau o whaangata tolo whakawhi au ki he hau. Whaka more. Pako ma osi ilo pe. Pa nako vahe pe. Earlier this week e tō tāna ma vahe. Malologa te ma. Koe si tohi. Koe tohi whoke out of ignorance. Ai ki whanau koe me tō. Ma tohi pe fo I moment koe nei asiake ai. Mahurita. Whakatontono. Ka. Oku I kai. Ke tui kapakawa tema. A grandma. Ilo o ku mohe o tatari ke ahwe toito. Sio he kuata ko e ni o wa o mai peke o si. Ako i o hanga au I o lawe e sāpate he tau lawe ta toki haere e son. Kako o pau, hange peko na ta lawe ki ai. Kai wa whai whekau au. Kako excess ta tau pe ke whorofola e atua o ku o mbau. Pa mo kau whai whekau kau toke tā, he mo kau tale kita. I e se ase awhitu. Ke tau wako, ke tau ilo, ke tau kore ke lau mari ke ne whakamahino I mea o whimau ke ta ilo. Ke mahino e ta whaaki o tau tuwai. Malo awi. Malo lahi moana vai. O pia lau pe vesi e whai ke kua manatu. Whakahawa e fitu pa o vesi ua moi. Tolu pe ane mamata ki he angelo e tāna e aloha ke me he poto ake. Kua te ia mea whakamau o tua mo ui. Pe nai kalanga ia ake a leo la. Ke angelo e toko wha. Na e tuku ki ai ke tau tea e whanua mo e tahi ope he. Oua na tau tea e whanua pe koe tahi. Pako ngahi a kau kai oua ke osi. E mau whaka ilonga ai a kau tamai o eiki. A mau otua I o nau whoi. O where ngai whakaukau I o klawa toa mi hemu. Ka te uto te walaspe e whakaukau I o uaki. Kua osi mau e kau a ngelo ia. Moi matangi ke whae tau tea. Ngahe whekau ke puke. Ke puke ngahi matangi. Ko uaki e whakaukau. Ko tau tea ia ko fua loa ono mau. E tau tea. Ko ua peki ai ko e whakatum. Ai mo ui. I he ofa mo e keresi. Alo ofa kātaki fua loa. Asi hova ki e whahinga o tangata. God the creator. O tau laike tau tore maamani. Ko usio fo he statistika yanga tau laike maamani. E taiwa fitnoa ke wanoa taha no it's about 68 to 83% of all wildlife goes mate. E maamani kon.
overconsumption koe tau mamani he ahoni o tau hanga e tau tōluia o hangau e aki e ngahi koloa whanatula e mamani resources. About 70% more or higher than the regeneration rates. Vāveang e tau kai a totoa ke pesete fitnoa a ngahi nau e mamani i he capacity a mamani ke toe whakafoki a ngahi mea koe ni. In fact, ko tau le tau whalaka tau le fo ifika koe ono piliona, population-wise. Ko osi whakalaka tau tōruia i he hafu irea, i he tuunga ulawa he mamani o keep up with the human race. Ka tau sio ke tuunga whakamolare ai society. Property crime, pe koe kai haa, pe koe, all of that. O whai kai haa se kone tōu poini hiwa kotoa pe. Every 3.9 seconds, ai ko foi, se te speta kone tōu si wai kai haa koko. Pa koe iu kala no ki mamani, ko tau no pi Amerikan. Ko statistika nia Amerikan ki Amerikan. Violent crime, koe tā mate, koe whakalaweai, koe whakamalohi o hawhewhine hu whanga whakatapu, koe kai haa whakamalohi, robbery. E se konye ua ono kotoa pe, there is one. Wa yono whakarea taha ka pao ea, e taha ko le soni o hoa e taha, koe foi kai haa ia ni manoa ke ni meni mau hoko, koe foi violent crime ia hoko, ko watonga le rea ko le soni. Ono whakarea taha. And all of this, o tala nokon ke laiki o mamani, ke ngahi tō lalo whakamolare a civilise o tangata. Ohu iai a natural consequence. Ohu iai e nunu. E koe totongu e anghala koe mate. Iai e nunu o mea katoa koe ni. And yet, ohu ke whanongo ka Sihova. Puke. Puke atu. A ngahi matangi. Hold on to those consequences. Kai o areva, mo whakapapau, sunia, mohono family, e moana mohono family, o ku pau ho nau hala ki langi, ke sila i ho nau fo ila a ke whaka ilonga, o tua mafi, pēa toki tukuange mai, ai natural consequences o e tawanga. O se tai, o tua ofa, ka hataki fuoloa, mohu founga, ene ala o wha muni ke le si. Ke ne tuhuange. Tau tōru. Ai matai whiung. Ke liriwa e mo ui. Ke tau mai puranga. Ko maa whana ia. I le sonio e wiko osi. Hoko tai pe uia moana ke tala teu pa ta alo atu ai pe. O ku to tala teu me toia whakahawa e taha tōru pa mai vesi hono ngufuru. Ko ia une tataki ki he pōpula e mo ua ia ki he pōpula. Ko ia une tamatei aki a hereta, o totonu ke tamatei aki, ia a hereta, ko eni a ka ataki mo e tui a kakai mā oni. Ko e tamatei koni o le soni ko e wikeni, u tala noa ki he kulupu kakai koni ko e Waldenses. Ko e kakai eni na unofu e ngahi mounga ia toke lau o i tari. Ko kakai koni na e ilo i nau tolu ko e kakai na anau whapapau, e nau whaitotonu ki he tala a e wholofola a e otua. Unfortunately, i he kakai ko ni senturi taha ni mana si tamte nau tō. Pe he senturi taha fitu, na to e hau pe ai iwi o man whekai, pa te mua ke man whekai, pa te mato tala noa ke alo rotonga programa. I he senturi taha fitu, mau ke wha heng. O to e tamatei, ai kakai ko ni ko haa uhinga. Ko uhinga pe ko e nau whai totonu, ke tau ai wholofola, mā oni a silva. O moni ho fa matala ane nai mon o ikai ko hamea fo o. O ikai ko hamea fo o ai whatangai ai kakai ai o tua. Ko ngai mea nai hoko ia kuhiri e toi hoko pe ia i a whaosi. Wai ko ta philosopher ko mana tui ko one of my favorite quotation. What have we learned from history? Is that we never learn from history. Haka me tau ako me historia. O kai ke to ko me tau ako na kai ke tau ako me historia. Ko me ako na hoko ki mua e to e hoko pe i he ahoni. Pe to e hoko pe i he ka mai. Ko me pe mahino ka te ko fe ai kakai o whatangai. Mai kakai na mau ai sila o fungani mau.
fai tala noa ki he manfie kai fai tala noa ki he sila fungan malunga ye hok ata so matala ko ni pa ki mo pe mo na ke ta hok atu ko la ki fai pe akol fa mo mo te ria na a hoko e ngai vai he ko ha whakaukau ku mata ki a funga waka pe ko e ta palasia ha whahinga tui ko fa mo mo ma toi at pe fola ma oni anu eiti tu pe fola ke rea ma ni fola ma hoko tai pe moana ta tano e moana the deadly wound e ko e lave fa materie a man fe kai ta no mange ke taimi e hanga i e man fe kai o ma o ai mafai ke ni fatanga e ai kakai ai o tua pe ta no e pe ke deadly wound moana malo malo apito pamhana to ton pe ke furi hieni ke o hua tau he ka ke hu koi ka koi me ko mahu inga he ku tala pe he fola ke tau to lau whaka auli ki para hawa he tato luves ni ma vai ta hawa visi ono mo ta hafa foki ke tani ala vai fitu visi wani ma no mi pa vai ta hafa vis tol fa iskeri vai fa fa visi ono to fok pe ka fa vai ta tol vis hawa ai tonu pasika ko me ko ta pe ai otua pa ko me pe nak mana ko tal pe ko wako ko me ko lau konga pa mo me ko fika mahalo ko no uinga pe ko tonu pasika ko ai tana ki mo liunga mo ngai me ko to ko ia ka ko kapate tau sio ke lau ko ko me ko to pe fakakikite ai fika ko tau si ilo ipe ko mahina fakakikite o we be a to no ko tai mini fokia ko a fokia a wa valo a to ta ka ko fakakikite ko a to no pa ko ngai me ako to ape o ku ha e ngai ves ko na tau la ve ke a san de ke ko vai kapate tau sio ke vai ta to o ko mai e te fto me a ilonga ke ne faka ha e malo ko ia man fika o lo aki ma o e man fika I hono malo ono no fo anga mo ene pure me pure anga loma pa ko tala ko ne asetane o kune ngau e mai whakafou mai he malo I whakapolitikare pure anga loma whika ua ki ai ko e malo I whakapolitikare o kune whakamalo hi pune hanga whakakounai ai whai ki ai e hume lotu worship ko e tui pe ko e pure anga une mau e mawhai whakalotu ai a une whakakounai hume lotu ko e pure anga he pe ko e tui pa whika lewa ki ai ko e tau kai o tua aia o ku hiringa o ku ne whakamate o ku ne mau e ngai mawhai whaka o tua mo e mawhai ke whakamore e angahara he tau ilo pe ko ngai me en ko nai akiusa ko si isu ko he taim ko e ne whai ko ne mawhai ke whai ngai mea ko kai rewa ke ngatai ka uope atu ke mawhai whakatanga kono whamamahi aia ko e mālohi ke ne hanga whakatanga e kakai mā oni na lawe kai be songo fugo na ke lawe ke ai sai ko whai long ai ne whapapau e man whekai ke whakalawe ke whehu uluaki ko mawhai na mawea me pure anga loma whika wārewa ko whaunga lotu whakamamani la pia ko mawhai tau kai o toa ko whika tolu whika whārewa ko mawhai whakatanga kia ki nau tolu o ku ikai koe ki nau mui ke whakataha I koe e siasi pa mo state e pure anga pa wai rewa whika nima o ku tau sio ke he weekend ko e ne mau ai whakailonga pe ko e sila e la bea whakamate hire tau koe e ta hawhi wanga wana noa ko la bea ko tau bes koe time and a half vai ta tolu ves ni ba na tau sio ki ai pe nai ange ki ai hangutu lau me alala mo fie o tua pe nai whakangofua ki ne ngaue I he mahi nai whakangofulu maua ka pau te tau whai e whika ko e ta uia ta hawhi wanga
sai tau sio le ke vai ta wa be sio no mo ta fa pa nai hola fe fine ke to afa ai na ai hono potu nai te we o tua o ste we o tua ko hi ke na tau hi ke te e ngai a ho ta fe ma wa nge au ma no fo besta fa pe nai ange ke fe fine a ngo kapaka we I karela ko kapaka we ke ne puna ke to afa ke potu o ona ai o tau hi ai ke osi hakuonga men ko fitai kuonga e ua mo vai wai kuonga tafe wa ngau na noa ke oua na ilo ki ai e ngata wow o tau foki leva lau pe mea tau e tanera vai fitu besi wanima pe atene feia hanga hilea ke tau ki o tua tau potu pe atene fai ke whaka osi ai kau tapu a erioni pe tene amanaki ke liliwe ngai taimi moi lao atoanga e be akoya o tua tau potu liliwe taimi moi lao pe tuku ki nau tolu anonima kai ohoa ke osi here we go again kuonga mo Hawaii kuonga mo hafe kuonga panata oslave ke to whakakiki te a betol no he mahina fika I kotoa ngai me akoeni different parts of the Bible that would have one hour no mare e ko ke historia ko amanaki pe we pe aki me tau ma ange ko lave ko me tau me historia ke me te tau ko to me historia ka koeni ka parte tau aki historia ko ma fai fa politica ko eni dai kiki te e pure he tau e have one hour no tau si o va pe ke ne hoko ni matolval 80 foca embola loma Justinian ai mafai faka civile moi faka loto ke tu itapo ko kamatai ni matolval 80 lele ai a pure ko tu itapo takato ta o ta hafe wanga wono noa ke ta ta fitu baba pamela hoko ai na to ai Napoleone ai mafai ko en o sta pe tu itapo e toi mo ui e la vea whakamate koeni. Au mele ki tau tahiwa wahiwa, na whakamoone e whakawa. Mo tui tapo loma. Ke toi whakafo o e ne pupe. Mo uia, e la vea whakamate. Koto e ngai historia koeni. Na os kikite I bea he otua. Bea tonu pasika e hoko mea kotoa pe. Kai toi whakalaka rao e tahape, tō muia ke ahoi taha. Ko hanai hono uhinga, nei kai ke o mai pe ngai viso ne ma ngai mea ke kai kiki te ai taimi pau. Kia te au, ko hono uhinga, ke whakamu o ni ke lotoa pe mo alai moana. Neungo pe ko hae mea e hoko. Ke sa tai pe asa tai te e kiliwai. Ko bottom line here. Ka ke tala noa mai ange. Ke whakaofo I kikite. Mo hanga e o tua whakaha mai ngai mea ku hoko I kahau. Ko haere son te ta wako mea. Marola he moana he papai. Kamua rola he ni vana. Sami mai ki. Te ko asia he tala no koe. Tipe ula mo ha vesi ke kamata me whakaukau. Ha au ngai kikite. Ula ki korinto wa ta fa pa me vesi no tolu. Ka koia o kikite o kulea ia ke kakai ke langa hake mo ekinaki mo whakawhia maari. Ko foi tolu e. O kikite ko tonu kene langa haki ekinaki whakawhia maari. Fola fo pe no fo muri po pe al frasio ko hai. Tu whakapalangi whanga fo irea. Ke maulele ko langa hake strengthening ko lea velin whapalangi. Ko ekinaki ko pefo ko ekinaki ko toko akonaki. Ko ekinaki encouraging ko le whapalangi. Da ko whakawhia maari e lewa ko comfort. So
Ko fe ui leva, o wanga fe ai hanga he kiki te o strengthen individually, tau pea moe tui, faith, mo tau funga wakasol. O wanga fe hanga kiki te o fire strengthening, peko lang hake li fatonga. Ko funga en, ko taimi ko mahino ai ki ate koe ai kaha u ko o sitala mai e sihova, ko kaha u e pehe, e fai e whakatangai o e lotu, ko kaha u en. O si mahino ka koe ko kaha u e peheni, te ke hola me feitu ko koe, ai ko koe ke nofu ai, he kai ke lava whakatau, mo whakatau mai, whakatau atu, e fai e tāmate i pa moe hafua ngai mea e hoko, ko sio ko koe ki ai, peke e ke lewa whihu kon ka koe. Ka pā e hoko mea koe i he ahoni. Te ke lava i nai, ka pā lewa ko ho tari koe i kai. Pa te ke asesi lewa e mo ui. Ko whenga i kongokonga e mo ui o ku vai, o whe mau ke mono, ke mono, ke teu, ke tonaki, ke oko, ai karistiane, ke au sia ai aho koia. O ku whewheka toa, pia tō matu o tua whakalau Maria ai karistiane, ke ne taria a ngai pore e hanga mai me mua. That's how prophecy strengthens a Christian. Ta ulava ka atoa ia, I he tataki pe a lau Maria maoni onti. Kai ulaki langhake. Encouraging. Whakalotolahi. O wanga whe hanga e he prophecy o whakalotolahi ai karistiane. Lego taim koko ke nofa sio ke kaha pia ke sio mani e pehe pia koe lau ko asi isu koe aha ko ia whakaofa e ko hawhewhine o whaitama I he aha ko ia pia ota waha de whanau ke iki pia whakapo e ka hoko mai I he sāpa te I he aha ko ia. Toko taim ke nofa whakaukau ki ai o ku hau e ai ongo I koe hae ongo I loto fo'i, ongo I depression, koe te maare, koe loto fo'i, koe loto ha, vei ua, koe mana wahe, koe ili fia. But, o tala mai, e iku anga. He that shall come, will come and will not tarry. Koe tala o wha ia. At the end of the day, na e tauwhare e si isu, se tane ilangi, tauwhari e he kolosi, pea e toe ea u pe ki he kaha u, tene toe tauwhare I pe manwhekai, pea moe tawako ni I he aha whakaosi. Encourage, ko tau peo tau mao e pikitu tau mai te tau malo. We win. That's how. Tau mo ui, tau mao e loto lahi, me kiki te heune os tala mai ku anga e tala noa. Last but not the least, tala mai e paula, koe kiki te, kai ngata pe ne langa hake, kai ngata pe ne eki naki, ka unge lawa whai ai whakawhia maari e. Te hu, o wanga whewhe hanga hei kiki te, o whakawhia maari e tau I he taimi, o tau sio ai ke kaha o, pau whoki lewa ke himi na e sā me aki, e moana. Koe hae unga mau inga himi ko ia, because mahino ka te au koe kaha u ia, o I kai ke oho vare si hova ia, I he mea e hoko e kaha. He is not surprised. Koe ke oho vare si hova. Pea ka pau na e, tonu pasika e ne fika e tāwhi wangi au ono noa, pa ne toi fika e moe kaha u, whatonga e ngeni, ka pau ke mo ui I he aho ko e ni, pa te ke mo ui o wao ki ngatanga, ko o si fika I e si hova, ko e te ke hoko ko e ne whakafofonga I he aho ko ia. Amen. Mea whakawhia Maria, why? Because God is in control. O ne ilo, ai mea e hoko he kaha u, te au ne ilo mo e kakai ke whakatokoto I he ahoni. Mo e kakai ke tuwangi ke na wa, ki he aho ko ia. He knows. Moni lau e palofita ko hapa kuki wahe ua pe mo vesi hono wanoa. He hapa kuki he vesi hono wha o e wahe ua. Pe he e sihova ki a mou tolu ko toa ko mou nofo I papilone. Te mou mo ui I ho mou tui. The just shall live by faith. Pe a hoko te lau e vesi. Pe osiko iapa pe he lewa sihova e wahe ua pa mo vesi hono wanoa. Ei, oku a fio a sihova I hono whare tapu. Ke whakalongo. Amani ko tope. Amen. I am comforted. Oko fia mari. Ko hana ko fia mari ai. He uikai oho vare a sihova.
I he mea e hoko he kaha u. O se tala mai e si hova. Ni a koe mea e kaha u e pehe, mo pehe, mo pehe, mo pehe, mo pehe, mo pehe. Fie maari e pe. Tu upe o mamata. Kai ngā ue, kai tau a si hova. Mā mūto. Kou tui lahi moana. Koe tōru. Where pe ngai ui ngā ea. Koe tōru ia o mai. I he apostolo ko Paula. Ke tau sia ki ai. Ko whatongia ki te ke langa hake. Ke eki naki pe koe whakaroto lai. Ke whakawhia maari ki tau tō. Moana ta hauko atu mua ke ahoko. The falling away. Ko kai ku whia whakatonga e the falling away. Ko mana wasi. O kai koe tō hi lalo. Ka koe mawa. Ka koe mawa he. Mei he whatunga totonu ke tau ia. Tā noa mange ki e whakailonga. Ke ngai whakailonga o man whekai. Ka koe ko tala noa i tohi a whakahaka. Ke tala noa mange ki ai me tohi ko koe a Paula ki te Solonaika. Tala noa me kataki e. Ke mua pe ke tau hoko atu ke lawe koe a Paula. Tau sio pe ke wahe taha tolu ko whahawe staha walu. O mai e tau lawe futok ospen e tau lawe ke tonu pasika ai fika koe otua. Pea o mai pe whakamatara pa kusai pe na ge oswai ai kore whamure more i ka mataanga. Ai whakamatara whakapatonu mai mawhai koe. Tau lawe i e tahawhia wangea wana noa. Ka koe mawhai koe ni o e ono. Ves tahawalu wahe tahatolu. O ku i e me ani ai poto. Ko ia o ku atamai. Ke ne fatu ai fika o e man whekai. He koe fika whakai tangata ia. Pea ko hono fika, ko e ono ngeau, ma ono ngofulu, ma ono. Ka tau os ilo ko toa pe ma whai mo fika koe ni. Koe tui tapu. Pa koe ke tauhanga ta tolo o whaka o tuhu i ha individual. He koe mea koe ni koe whaunga. Whaunga whakaukau, whaunga lot. Ka koe fika koe ni ko stala pe. Paka pau lewa ki tau sio. Tā mai he wholofola. E iai ai tō ki tua pe koe mawai. Me mo oni whakatohi tapu, koe ko ngai ai ahoni. Paku asi ai aua te Solonaika wahe wawi stolo moe wha. Ke oua na aha, oua na whakahekea ki mou tolu e hatoko taha. I haanga e taha. He oku oua pe ia ke motua hoko ai fuu whakaholo mui. Pea moe whakapū mai ai tangata ko hai, malaki lao. Ko e whanau tama ahai, mala, ko whakawhiri. Aia i longa ha otua o lau koe otua. Aia koe otua ni oku kamataki matai tohi lai. Otua o lau koe otua, pe ha mea ku whaikai e lotu, pe kune whakawheka ke i hake ki ai. Io o kune matuaki hu ke potapo e otua, o ne nofo ai, o ne whakahahaya koe otua. Koe mea eni o ku tō kinai ko mo ui. E ku whakaukau koe ki ai. O ku malawa e te voloi ke ne whai e mea koe. Ke ne whakaasi mai pe whakahaha mai koe otua, he ku ne lawa e mea ko toa pe o ku lawa e otua. Ne lawa e whai mana. Mea ko toa. Koe whakatokanga ia koe ne a Paula. Oua na iai hataha. Tene hanga o whakaheke ai. Ka paurewa o iai ha mea o ngāwe aki. Koe ke ngāwe mai aki te step vitua. He mahino ia. Koe foi lea tamai ko whakahekea. Mahino ia ko loto. Kai ki te whenga ki taia ki te alu. Ko loto ngā pete foi lue lelei. Ko ha. Hekea. Koe whakatoka ngā ia. Ke oa he koe poto ia koe a setan. Ai talakon. Mahino mai lewa. Taito e vei ua. Koe mawhai koe ni. O kone liliu e tutu ne otua. Nike ngata pēne hanga o liliu. Ka kone hanga whakamalo hi. Ke hu ki ai e kakai koe ne otua. Kakai maoni on. I whakataha. Whakapolitikare ko ia e siasi me porea.
Te ne whai kotoa e ngai malo I whakaotua. Ko hike tui ki ai. The very elect. Ai ka kai ko whiri. Te lau lava peke nau tō. Besi iwa ke he tahawa. Ka koe hoko mai e toko taha ko ia. I whakatatau ke he whaangau e a setane. E ne whai ake e ngai whahinga mana ke heke. Mea whakailonga, mea whakaofo. Ka koe koto loi pe. Moi whai ake whahinga whakaheke heke kotoa pe ke he kakai. Ka koe koto kāka. Io o whai ke kakai o whakatau ki mara. Ko e totongi o I kai te nau tari ai ofa ki he mooni. Na ke lawe ke. Ofa ki he mooni ka nau mo ui ai. Pea ko hono o ia o e whikau atu ke te nau tonu e o tuaha whainga whakahe. Ko uhi ke nau tui ki he loi. Kai whai, pea whakamau a ki nau tonu kotoa pe o kui kai tui ki he mooni. Ka nau maari e ia mea koha. Sio ke nau lawe ke he whakamau po upuka me kuosi. I devolo and they play to our emotion. He kune ilo, koe ni o tala mai pe paula. Ko o tau mari e ia, hange o tau wongo I o ku tau hange o tau mau hafi e mari e. Ka koe ngai mea ea o hala. Pea koe tau moea ai devolo he kune osi ilo I ai founga koe kene mawai ki tau tolu a koe moau o whiri pe au nohi he otua. E ne lava pe ia ke ne hanga kākai. O ka pau he ke ta tu. Pe ta ilo e mooni. A ko whaunga pe ta ke ta ilo e mooni ko e ha. Ko e lau whaka au e ne whola. Pe hange ko labi ko anai. Wakai e mo ui. Ai whanga ki ia wawa ko ni he whalafiu. Ai mo ui ko alai moana. Ke mono, ai anga aba ko ia, ake ha, whola bai o tua. Sai, lawe mai, o kuanga whewhe, a e te whakawhea ngai, ke te nau tolu, nau besia, he waine o kona ia Babylon. O malola ia tu e moana, o mai fuke he le soni, ai vesi, ko ia kotoa pe, ko ia ko mea kotoa pe, o mouloto ke whai, e kakai ke te motolu, ke mo whai ia ki a tiki nau tō he koe whono I makau palofi tamati wai fitu. Pame vesa ni taha. Ke o au ka haturi ke taha o taha no mai me ai I te whakaukau koe ni. Wati mo te vai wha, pa te ulaula wat me ves tolu, ke ves nima. Koe uhi e hoko ai kuonga e kai te nau whaakaataki ai ako nai totonu. Ka I a tiki nau tō ai teringa veri. Te nau whakatokolahi ma nau tō ai kau wako naki. O tatau mo e nau hori. Ves whain, pia te nau whakatafoki ho nau te ringa, mei he mooni, pia turi tau pau ki he mea loi. Pia vesi hono kake reo, paka vesi hono nima kake reo pe a koe I he mea katoa pe. Ka taki ai ngahi mea mamahi, whai ai ngā ue o evangelio, whai ke kakato ho o ngā ue. Ko fuirea whakausi whakawhai whekau, ka te whetongia fuirea. Whai ke kakato ho o ngā we, ko fuirea whakapalangi ko ministry. Whai ke kakato ho o ngā we, kua ui ko Sihova ke whakahoko. So in other words, o tawa utatoka kuonga kuveri e te ringa, tulo watu, I e whanongo ki e mooni. That's one. O tawa o ki a kuonga, whatonga e lau ai vesi, o kai ke ngata pe he veria a te ringa ki whanongo ki e mooni, kau tau o mai ai kau wakonaki, poko kau whai ako, o ngā wakoi hat mooni me wholofola, o whakatatau mo mea o tau whakaamu ki tau whanongo ki ai. O whakatatau mo e nau hori, ko e ua ia. Ko e tau, pe te nau whakatafoki ho nau te ringa me he mooni, pe turi tau pau ki e mea o loi. E ka inga te ufok pe mua pako koi whamue mole o lawe ki e man whekai. Koe talanoa koni ki e man whekai, o koe ko ha talanoa ia o kamata me funga waka o e awhitu. I want to be very clear. Koe talanoa ni, koe talanoa koni o kamata ia mea Martin Luther from the Reformation. Upon these we stand and I can do no other. Koe rea ia, ai helo ko ini.
Na talanoa Martin Luther na talanoa on the 5 solas of the Reformation. Ulaki sola gratia, or by grace alone. Nothing else. Ua sola fide, by faith alone. Pake whakatoanga I pete mko talanoa ke whungawaka ai manwhekai. Pea moe mea na e tuu aki he kau paionia o e kōhiri. Toko kau paionia na toki kamata mai ai lotu baptaiso, ai lotu waiseriana, ai lotu aofitu, hawhaina whungawaka, they started late. Koe talanoa nia ko kau paioniana now identify ai manwhekai. Sola Christus, by Christ, in Christ alone. Sola Scriptura, the Bible and the Bible alone. Soli Deo Gloria, for the glory of God alone. Koe ni maini na kamata aki afungavaka protestani, palotestani. Koe haa unga protestani, koe whakawhepaki ki he manwhekai. And that is not me fungavaka o taho fitu. Koe uho eni ai ngai fungavaka ko toa pe o ikai ke nau kau ki he katolika lo mape ko whamui more. Ko talanoa pe i he mooni ai wholawhola. Talamai he apostolo ko Paula, tala mooni. Tala i he ofa. Tala mooni ka tala i he ofa. Pea koe ofa e nuwhai ai talanoa i he mooni. O kai koe fungavaka koe nina ne mau ai whakahino koe ni. Ta o whungawaka whakalere e konga kehe o mahino ko ia. Ka koe uho o manwhekai na hau pe me kau paionia me kamata anga o Reformation. Motol ko naku mo mea mai i he ope. To o hake ho o kukolofa mo ui. Pake taipe hifo. 10 Commandments according to the Catholic Church. Taipe. Teke mauai, whekau ulaki na tula tatau. Whekau hono wa, o sto o whekau hono wa. Whekau hono wha, o uriliu e whekau hono wha. Tako whekau hono ongo fulu, o kupakiua he whekau ongo fulu, o whekau whikahiva, whekau ongo fulu. Ko i liliu ia e he man whekai, ai whono ai. Pete ulawa pe o tau tuheno tala no atu. Ai ngahi mea whakawholofola ko kikitei. I he wholofola, ke wakai ki ai. Ako mea ingo whemau koe ke mahi noi. Ko homa whatongia, tala pe moni. Ko homa whatongia, koe tala atu, ai mea e hoko i he kahau. Ko toko taha ko toa pe, o ku ui e sihova, koe ko ui ke aho fitu. Ka ku kau whakataha pia mo kala isi, o iai ho o whatongia, ke tala e mooni ai wholofola. Tala i he ofa. Ko taimu ko whakataha iai ai ongo whakakaukau. Tuna ulawa te vesi ane nai. Pia mo ulawa tu pia moe ai talanoa ai apostolo ko Paula. O iai lewa ho tau whatongia. O pene kaunanga. The greatest testimony to the power of the gospel of Uape is a loving and lovable Christian. Koe wai. Ke mahino ki maamani ai whiohi, ai kakano, pia moe lau maari maa oni ai otua. E whawhotunga ia i he ofa, pia moe i hatotaha oku ofa, manawa ofa, loving, pia moe hatotaha oku ofa ingofua, lovable. Pau beke whakapalanisi, ai tala o e mooni, pia moe ofa. He kai ke lava ke to'o, ai ngua ko ia, ke na mawahai. Pau peke na tatau pe. E anga ai whiohi pia moe mamani ko ni. Tuke o ato ai whakamanatu ke tō taha, aho fitu ko toa pe. Ke mea mai i ho wan. O ia e lau ato ia iskeli vahe tolu. Mou tolu ko kau tau aleo. O mou whatongia ke tala mo oni. Pia tala mo oni. Pehe si hova, e mate kakai i e na wang hala. Kakokoe na ia e mo oni na totomi ke vahe mo oni. Pea ikai ke vahe mo oni neongo a ngai whainga maari e kufua kia te si hova
ke vai ai mo ni ko toto ko ia e ke te ko lau pe ia ni si fa manat be mo fa lo to la ke to pe tai mi au la vega ni nai fo tua off mai tai mi ke ngata pe ke sila ia ni kakai ka ko pa mo i a honi pa ke ma fa ngai ke tala ai ni popo ki pa malo atu ta woko atu moana tala no mangi ke palan fra osa te volo o fra matala ki ai tohi a faha tau os I lo I pe te volo o kai ke hatai me tang tu mawai o ko ngau e pe me sio fe me ko ta pa ko si ai pe ne foto tu nge pe ko la ve ka leso sai ko me ko tonga ho ko tai mi pe o ko nge ko o ni mo atamai hono whakau he koe hae me alai ku os kamata he lere he meti ai Amerikani mo mamani koto. Koe ha? Koe whiri Palestini. Boom. Koe le so nia koe ne kuata koe ni nai teu ia pa tohi ia. Kau tawa man ke le son tahawa. Taha mo tahawa. Ie kuata koe ni. Lolo tonga lere whiri Palestini e fufonua lai. Pakapau te tau sio, o stanga pehe ngai wheku mia. Ne whakailo mai o kia I masiva falala. O more falala. Ki ngai kau taha, tau ilo pe, ngai pure anga. Pako lau pena le soni, lau miriona kakai nau fifiri. Ko hai hataha o tau. Whakamolare. Ke ni tatake a maman. Nā ku ki sio hake he, in passing, I lere koe ni a niusi. Tako ki nau tau kono nau whai o ngongo. O ko nau hangarera o mai. O si koe a speech koe to taha koe e candidate koe. Ha ho mai e kau whai o ngongo. Nau whakamatala mai ngai mea. Ke whakaho o ki ai. Ai whakakaukau koe e kakai koe te nau whiri. Pea o ko hanga he ngai kikite. E toi koe whakaha. O whakailo mai. Ai mālohi o man whikai koe. E tuia māmani. O ku whakamonu iai. E pure anga whakatahataha koe ni. Koe mālohi whakapolitikare, mālohi whakapaanga, moe mālohi whakalotu. Ke ne mao e mālohi ke whai ono whakamoui koe a māmani. Whakamoui o māmani. Aia koe mālohi whakamāmani lahi en tene whenga ke hoko e mawhai koe a. Tau sio ke vesta hatolu mo e taha. O ku loto taha aki nau toluni. Kapate tau kamata pe mi he vesta hawa. Pea koe nifo e hongofu na ke sio ki ai. Koe tu ie toko hongofu. Ai au te gai mau hanau pure anga. Ka oku nau mau pure. Hange koe ngahi tui. He kau whakataha mo e manwhikai. O howata. Hoko newe vesta hatolu. Loto taha aki nau toluni. Nau tuku e nau mālohi mo e nau whai te riha ke he manwhikai. Taha ko ki nau toluni, te nau whai ai tau mo e lami. Ka e kuna ki nau tolu e he lami whawhita. He koe eik o ngai eik. Koe tui o ngai tu. Pea e kuna mo ki nau tolu o ia te ia. He kakai kua ha mea tolu. Kua ui, mo whiri, mo loto to. Wow. Amen. Ia koe ngai mawhai whakapolitikare, whakapaanga, ma whakalotu, whakamaman lahi e ni. O kune whoa ke mawhai ke man whekai, pa nau whai koe tau mo e lami. O vilo, koe hai mea e hoko. I kuna. Na tau o slavi ke he lawe a kuna. Mea oua e ngalo. Ki fui se des whakaosi. O e ngalo ki fui whakaosi nga ves koe. He ko koe ia moa. Ka pai kua ha. Kua ui. Mo whiri. Na koe kakai o nau loto tō mo wheto. Koe tāta ki tuu karikari eni. Ai kakai mawana. Sai. Koe hānai lewa ho tau hau anga. E taimi u tau wau ai ke ngai wha osko na mamani koe ni. Lawe mai gai wha mori.
Ko fehu ikon ko aho tu ste malo mana fehu ipa mo fehu e aho to ke lu eu faço na mi na tu la ta tauti ako kaki fa pa ko fe vesi nga we ki fe tu pe ke ula mo e vesi ko ni he pelu va ta hawa vesi ula pa mo e ko ia ko me a e ka pui a tau tolu e ao e ka fa mo on to la pe ke tau si a ki foki a me mama fa ko to ape mo yang hala tau mo uang fuai pe tau felele i fa ku kafi fa poe ko tofa i ho tau ao o sio pe ki akalaisi ko kamata anga mo ngata anga o e tui aia nene ka taki ai pekia i akau mo ne ta tokanga ki fa ma ko e mea i he fia na e tuku i hono ao ya ko nofo e nia i he ni mata o mata o a fio anga o e tu sai o lahi taimi tau tātou o lahi tau lau ke vesi ko ni. Tau whamamawhai ma pe ke siaki ai mea mamafa katoa pe ta foki me he anga hala katoa pe tau mua ngofua ki ai. Teu ki tō whamamawhai vesi wapa ke ko ngā oku inline ta moere sonia weekend. Ko example o mai ke tau sio ki akalais ko kamata anga mo ngata anga oi tui. Ko tari ki e whehu i. Ko hao tau hao anga i taim ko sio peka kalais ko kamata anga mo ngata anga o tui ko wheu rewa o sio fe au talamai he vesi aia na ane kata ki i ai pekia i he akau mo ne tae tokanga ki he whakama kata ki ai pekia tae tokanga ki he whakama aia i he sio ka kalaisi o gwefo i mea e ua ko ni ko kata ki i he pekia. In other words, kakataki he mama. That's one. Ko to tana ki atu ki ai, ta tokanga ki he whakama. O ku kula o te ringa he ku kai le sonia ko ni he le soni o ku whaingata ki wahe. Le soni ko ni he where ho ku family. O ku where ho ku maheni o ku na i he whungawaka oi ai whakiatara noa i he hoani. Ka o whemau ke talanoa i mo ona fofa. And here's the reason why. O tam tui me pevesi. Ko e mea i he fia na e tuku i hono ao. O whemau ke tau mahino. Ko e hae fia na e tuku i he ao o kalaisi. Ko e hae fia ko e ni. Ke ukala ko fia e. Na ne lava e whakama. Na ne lava e mamahi, koe uhi koe fia i hono ao. Koe hae fia ko ia, koe fia i hono ao, koe ne lava e korosi, te ne lava i o whakamo ui hatoa taha ke pure anga, ai koe e whok mai o tautou ki ai. Koe uhi ngā ia ne fia. Koe fia ia na e tuku i hono ao. So, in other words, koe sio ka karaisi, koe kamata anga mo ngata anga o tui. O totong ko mahino i ko e sio ki a kalaisi o hawai mo mahino ka te au te u fia tānaki liunga e fia ka pau o iai halau maari e mo ui i he anga e whiohi pia moia. Ko e fia ia na e place in front of the Savior he na mahino ka kalaisi ka i kai pekia i he kolosi e mate ka atoa a whaahinga o tangata. So the joy placed before him was for souls to be saved. Koe fia ia na ane lava ia e kolosi, na ane lava ia e whakama. Pea koe sio en koko ko pela noa koe ki ai. Koe tau sio ko ka kalaisi, o totom ke hawe sio ko ia, a mahin kia tau tolu, o ia e lau maari, o whaka amua kalaisi, ke mo ui. Pea ka pau e whakamu o mu a lau maari e ko ia. Te tau lava i mamahi. Te tau lava i whakatanga. Te tau lava i kona i ai taimi o kau tala e pōpua kia kalaisi, tau te whito ke ngai konga o e pōpua ki, o hui kai ke tōre reia ke anga koko e te mau. Ko tau e kunofo mo whiohi mo ilo e man whekai, o te kei lava veteki e man whekai kia tō taha ka e awhito. Ko toki lava en i ako le soni ko e. O vahe atu. Koe mahino kia kita, o iai e fia, o ku hana mai i tua i he mamahi mo e kolosi, koe fia ko halau maari e, tene mai mo ni kai mo ui.
And if Christ ko example lo pe mai Paulo sio kia te ia ko kamata anga mo ngata anga o tui ana ulave ia ane nai ko taha fatongia ki te o ki te kene mono e te moui ko mata mama ni taha o moui ko ikai ke lava o tala mo oni o fangata ke tala. This is one. Vai atu e fia ma ke ri aki anga me whakamamafa. Ko hanga hindi whakamamafa ko ni tala no lewe ki ai ko e ma whakae tangata. Ko e sio ke anga nofu ai family sias lot society. Sio ke ngahi traditions whakae tangata. Ke ngata pe ma o wea ngai anga hala ngofua o taim ke tuku atu. E te to ka to atu ia a awa tu ia ki tua. Pe focus a mata ya ka laisi koi uhi e mo uia e lau maari e. E taha o whanga mai me mua. Whaia e tala pōpua ki. Tala e mo oni i he ofa. Kai ofa pe uhi whaia e tala e mo oni. Ia ko hono whakamui maa noa tala mai pe e vesi koe whakaiku o e whatongia i he whai ai tala ai pōpua ki a ka laisi te tau nofo i he nima to matau o e awhiho anga o he otua. Ko lawe atu ai ane nai. Kai ngalot, o tau funga waka. Hae fuoloa ho ta utu. Mo e ilo ke mau i he tohi a whakaha, mo e tohi a taniala. E kai lawa, e vahe. O iai fia o hanga mai menua. Ka fia ia na e peki a ka laise kolosi. Koe mo ui halau mai. Amen. Ko pe ia to koe. E ho whanonga mai ke vahe. O hoa koe. Hoa te tatala noa mana. Tala noa mea nge ke man whekai. Ia mai tu unga ono whakailonga. Tu anga ono whakailonga tu loa. Sai malo au pito. Pea ko o me e ku whakakau o lawe koe ane nai. Ki he pea lawe ki ai ngahi. Whakamatala koe mai tari koe ni he whihui. Koe tangata koe ni na ne tohi koe lesoni. Na e tupu hake i he api. Katolika ke o slave i pe. Pa koe mea kou whima koe tau sio koe ki ai tohi a whakaha. Tohi te talo no me, Hei kai hau e ngai si ia. Mo ngai pure anga. Ke hoko pe ko hafu. Pure anga pe ko hafaunga ta. No. E pa na ke lave ke anai. Ni mai mea koe na e lave ke ai e tangata koe ni Martin Luther. Pa toki hau e ngai siasi ia ngai whangabaka ke kinu. Pau tamai rewa hele so ni whia ke mahino. E kai ke alu e ke kou awe e ngai mea ko ia. E ke tu pesias baptaiso ia. E ke tu pesias wesiriana ia. Pau tau os ilo pe tau tolo. Sias whakaputa pe koe hape a whainga whangabaka. Te nau ke tu pe nau tolo. Pa ke tu pe ngai pure anga ia. E ke lere pe a Europe, lere pe a Amerikani, e ke whai pe tau tolo kotoa pe, whai pe Filipalestine, ke tu pe Asiaina, mo koe. Ka koe whakakau, koe mea koe ki whemau ke mahino. Te nau hao kotoa o loto taha. Te nau whakataha o loto taha i ngai mahalohi koe ne tolo. Tau sio ke vai taha whawe si hiwa mo des taha. Pea mui kia te nau ha angelo e taha. Hono tolui. O ne lea le o lahi o pehe. I longa aia aku lotu ke man whekai. Mohono i misi. Pe aku ne mau ai whaka i longa i hono lae pe i hono nima. Vesta hawa. Oku ie me ani ai kātaki ai kakai lotu. Aki nau tolu o tauhi ngahi tūtune o tuago e whanoi. Moe tui kia siso. Tau foki e vesfitu. O ne lea le o lahi o pehe. Mo mana waheke o tua pe tuku koloria kia te ia. He kua hokosia ai taime o ne whakamau. Pe mo hu kia te ia na ne ngau he langi mo e whanua, mo e tahi, mo e ngahi matawai e ngahi pai tafe. Tapa te tau fuki le aki, ke whake ke senes, ke kamata anga. Ko ngai ni whakatupu. O whakarawa ia langi, whanua, tahi, ngahi matawai e ngahi pai tafe.
ko e mawhai tumu la mi na lawe ke a whaka. O ne osi kuna ia. Ka pete tai mahe hewa ia me ia. E ku tau osi ilo e tau tolo e ngata. Ta mai rewe tangata to hile soni. O ku whakatokanga ai apostolo ko Paula ke kakai karistiani. Ko e kulupu e taha o ku nau hu ke man whekai. Pea ko e taha o ku nau tau he ngai whikawa e otua. O kawai hono wha. Ai whikau pe taha o wheinga ai mawhai o man whekai kene liu. Pea mo e tui asi isu. Ko e whai ke ia. O ku ngau e mai te volo whakafau e man whekai o tahi mo e whanua. Whatoa ngai. Tatau pe. I ene wheinga ke whakawai e mawhai o otua. Aki hono o hofi ai mafu e loto. Ai a koe sāpate. Koe whakailonga e man whekai o ku i he fo i lae. Pea mo e nima. Koe fo i lae. Koe whakatātai e atamai. O he kai ke hawe e me aia pāti pe tātatau mai e me aia tita he to fo i lae. Ko e te whakakaukau mo e me au te tui ke hauta atamai. O ku iai e konsenisi, frontal lobe. Ko whakauhinga mo e whakamau. I hono whakawhehoa naki ki he nima. Ko i ngā au e au ke whai mo au. Ke whakahoko ai mea koia. Tā mai rewa he Bible commentary. Ko ki nau tolo nau whakapapa e sāpate o toi tapu. E whakangai ki nau tolo. Ko i ngai whiri whakawhepaki o e lao mo e mau. O veteki ai taata ofi whakamolare o society, o ne whakatupunga ai mau lao mo e tai whaitotonu, mo omi ai taute ai o tuaki he māpani. Ko e nau mātu aki whakaongo ki o nau konsenisi, pe oku tāu pe i kai mahino ai, ko e ongo ngata loto tai unua, mo e tai whakaapapai ai mawhai. E tuku ariki i lewa ki nau tolo, ko e tae ofa ke pure ama. Pea oku mahino pe ia, os mahino pe, ko e tau ko mea ko tau tui ki ai, mo whakahuu ki ai e tau whakakaukau. Pea mo e ngau e ko tau ni mea ko tau whai, o ni hangai o tala, kieni i ke he peko maman, ko whieta whaake o te tuai. Ko ha mea nei whuatu he o tua, hangi ko ne ngai tōtoni mo ne whono, pe ko haliliu, nei whai ia e tangata, aina ke lawe ki ai, ka pau te Google pe te kumi pe, e o pe, o stala mahino ai, pe koko ha mea ni o tau make up e tau tō. Ka ke lawe mi, tala noa me ke historia, pe a mohono pore o ki tau tolu ki tau whiri, ki a kalaisi, pe koe te polo. Malolai e mana mai. E pe tala noa ko ni o koe ko tala noa o ku anu wharea. O ku whaingata, ko tala pe me ka mataanga. Ki mo e tō lo makina e whikawa noa ke malanga. Mea whakauria, malanga noa, pe hae whakamon manu o heka, ka si tu pe ka aina. Prea mawai a mo se, te o talo no me wahe tōno awe staha niwa, taha hiwa. Koe ose ta e whanoa e nau sio he mana mo e ngahi. Alo ofa ai o tua he toafa, pe ate wa mo se, o wou fōtu, i o mou au ai mate mo e mo ui. Ate behema pe mo se, whiri ai mo ui. Whiri ai mo ui. So siwa wahe wawha, pe mo vestaha ni ma, ai pole i loa ko ia. Pe kapau mata kovi ki a te ki mou tau ke tau i a Sihova. Mou whiri ahe a honi ai a te mou tau hi. Pe ko ngahi o tua ai ana e tau i ho mou ngahi tamai ai ana i e kauai e taha o e whailahi. Pe ko ngahi o tua o e kau a mori ai e whonua o nau tolu o tau nofu ai. Kako eni? O au so siua mou whare te mau tau hi a Sihova. O laki ngahi tu i vai taha walu pa me vese hono wang fu mahata ha. Pe ana e hau a ilaisa ki he kakai kotoa pe mone pe e fe a hono fuoloa a o mou loto wa. Kapau ko o tua a Sihova mou mui ki a te ia. Pe a kapau ko peari mui ki a te ia. Pe ana i kai to rea hataka na longo pe. Sisu, toia mātiu ai fitu vesta hatolu
tafa mo hu he matapa fa si he ok fala he matapa mo ata hala ka ok fakata uia ki he mate na tau toksi tu amai me le sonyo wike ku o si mapo ko wike atu ai tano ko ke mio ya se tani pe ha wa to me vesi ko ya le fata ta va ta fa pa mo vesi no wa ko hala ok mata toton mata lele ka ko nu ko nga ko mate ko le ta tau pe akalaisi mo hu ia matapa fa si he ok fala he matapa mo ata ai hala ka ok fakatau ke mate pe e huai ai to ko laki ko hui o fasi a matapa mo lau si ai hala o fakatau ke mo ui pe mo iloia e toko si e huai o kweke fufu ai filia ko ni pe makoe pe mo it's not hidden ko fenga ta en ti walas pe ko fenga ta en ai fili here's what it's hard ko fenga ta tau fia mau ke tau wa usia ai pure ana ai o tua on our own terms ko fenga ta ai o ko fenga ta ai ke tau mahino ko totonu ko halai o ko fenga ta ai tau mahino ko manfe kai ko o tua that's not what's difficult ko me anu fenga ta ke tau wa usia ai pure anga i he fonga ko o mai kalais ke tau wa usia ai pure anga ko me e fenga ta why os mahino pe folofola he kai ke ulava tauhi ha o tua e ua only one ta mate pe for me to have more of something pau ke au va ava out of my life self denial ke uma wakalaisi pau ke au mamonia me mo he kai ke ulava ma wakalaisi fatape mo mamon it's impossible ke uma mamoni pau ke au wakalaisi me mo and the greatest gift I otua iyo main ko kalaisi ma mo itangata but perhaps before Christ came koi ta po ki lai ta ai otua o ne o mai mai fa aina tangata koi tau ataina ke fili ho ikuanga fai ho fili your destiny tau ataina ke fili ho destiny ka ko eni e fai ho fili ka ko e ola ho fili o ko ke tau ataina ko tiai You can make the decision, but its consequences, you don't determine the consequence. It's impossible. Ai fili, o hau pepa mo fili. Kala noa ke alo ofa ai otua. Tu peke o apo fra osti peke ai. Fra hava he tolu, ya mo vesi hono wanoa vakai, o kua tu ya matapa o tuki. Amen. Ko ke ngata pene tuki pe mai vesi hoka te vesi ka ke fano mai ko kule o ai mai no o ke tuki pe ka to e kai la mai me tu me matlapa o kai ke tu o kai la sunia alai moan ko wen ko tuki at faya moto matapa ka hu wat ke take na ka ke ma o uita na ko fili ko ya no fu pe yo afni fa fita ke o tu mo off o mai fenga marie ati ma au pe mo ke ta fanongo ke mo oni pe fai me ai fili ko to ofa mo na ta o ke ko fa osi ta no mai ke sa pate ko sila o kinau tolu o kinau tau ya si homa ta no me kata Wow. Na ta was lave pe ke ai e kamata mai ai ako e han ai fikau ko ya no fa Exodus va he wano avis valu ke tata. Pena ta was lave ien. Tau sio ke a ono sune wafi tahawa na whakahoko ahe tu i tapu Benedict hono tahano. Ai liu koia. Pai e tafa aki lewa e taha o kuia e whakailonga because sila e otua. Tama he vesvalo ke tataha. Manatu ai aho sapate ke tauhia ke tapu. Koe aho e ono te ke ngawe. Whai ai ho ngai ngafa keke. Ka kono aho fitu koe sapate o si hova ko otua. Tapu o whai aha momo i ngā ue. A koe mo whanau tangata, whanau whewhine, ta mai o eiki, kauna ngā, whanga manu, pe koha au nofo ko hau ke o kolo.
he ko hono no I aho na ngau e si ho vai langi mai fonwa back to creation tahi mo na ngai me ake ke he pe malolo I no fito e ha na tapo ki e si ho vai asa pate mo ne tapo ia ko faka I longa mo faka papau ia to faka mo on he ka pau ka me au sila ko sila I o ha tohi wo pau ke iai ai hingo e to ta ko ka ana sila pau ke iai no hingo fra nof pe pau ke iai mo no tofia ka pau te tau sio ke tau ngai unanga whakatonga. Ko nā ke lawe ke ai he ako ta whika waki mo ki talawo ko na ne mau ko ne ai American Idol ai hu mai ko ho tau kakai ho hoko ke au ke ki talawo ko ni oku pehepe ai taime ni oku tau ho hoko ai ke iai he tau konga ke ho ki mo fale tui ka ko fie mau ke o mai ia ke whakaukau ko te tau ho hoko o au ke tupo uluaki pe ao pe ato au ke uto maui ka pau ke ki tau mau hata tolu ko ni pe ko tolu ko toa o ku hoko pe kita ia ko to funanga ke fare tui he ku ka ia to hingoa franofo pe aha ka ia to tofia ko ha me mora to tai me vingi te hoko ka pau ki te mau ki ta umea ko ni ko te awa pe to funanga pe ka ko ni whakamahino mai he eleson ko sila ko otua pana ulave ibe ku lotu whakawa o ku fere hono wafa keke fungani maolonga ko hingo ai ono wafai pea o ku ne hanga o ha ko eiki whakatupu ia pe ko fungani maolonga pe ko hape ko no ingo whakanofoia ko whika wai pe ko fere hana tofia tofia lave ka exotos te lave pe ka whakaha ko tu yang ai tu eiki o ngai eiki na ane whakatopu alangi mo maamani mo tahi mo ngai matawai e vai tafi ko ha e tau toi whihu I kono tofia ko ne ma o kotoa ai ngai requirements e sila e koe ta whaaki lewa ta o te ke hoko I ke whakalao ka koe whakailonga koe manwhekai ai uloaki aho koe wike e hawe aho e hoko ai whekau koe ni ke whakamalo I whakalao e te hanga I lewa ia mai ni koe ni koe o ngā uloaki sāpa koe sila e koe whakailonga e mau whakaatamai mo ngau e tau nima ai ki ne mao ni on pea koe elitoia o le soni o wike koe ke tapai o ke atui ni mo tolo mo me amahio ke tau whaita tonu ki o tua koia koe eiki whakatupu kono tofi a langi mo mamani matawai o ngahi whaka whaita tonu ke mo oni e toita ko ene folai ke mau ene whakailonga ea tuku mau tuku karikari tau ai pepe koe hae neho o a upe ka pau koe mai I whaka o singa o aho koe ni ka moe liso ni koe ni tala noa mai ke whaunga o ku totonu ke tau mo ui ai he kuonga whaka o singa no tau mo ui ai Pamalo atu he moana mai wahe pea moana koe ospe ni pea ke whai mai pe ta whakamapopo mo e talo tuku ko ku vai wha o sien ko ha whaunga to tonu ke tau mo ui ai kuonga wha o si
tu pe ke ta no te to fa ha vai ta fa sta hawa o mai ai unga nga e tolu o e kristiani to ton ke na ma ye a ko ya ko laki en ko eni ai fa ka taki ai ka kai mau ni ko ka kai fa mau na fa ka taki ko wa en ko eni ag na tolu o ku fai ai nga i fekau ai o tua o i kai ko fili fili ko fe fekau e fai ko fai ka to nga i fekau o yon fulu ka kato te ki pos be mo na ka fa ma fa ien o i kai ko tauhi a sa patete ke mawan mo itangata. Let me be very clear. Okay? Si one vai ta fa pa mo vesi hono tahanima. If you love me, ko lea sisu, keep my commandments. Ka aku ke ofa ka sihova pe tauhi ni ngai fika. Ka neongo mafai ai tauhi a sa pateke ma on. O asi ai sila ai fungani ma unga. Ka ikai ke hoko e mawhai maua sa pate ke ma oni ke mahu inga nge sa pate ia toi whekau me he uaki ke hongo fu o tatau pe ngai whekau i he ao sihova. Pea o kai ke whai e mo ui i he tauhi o ngahi whekau ko e mo ui o ma ui he ofa ka kalaisi. Ka ku ke ofa ia kalaisi whai e ngai whekau. Pea o mu ai ofa ia kalaisi he tanga he ofa ia kalaisi o aka koe ai malohi ma lotolahi ke tauhi ai ngai whekau a kalaisi. Just to be very clear. Tolu, talame ke vesi, vesta hawa, o peherewa. Ko ena ngau tolu whai ai ngai whekau ai otua, mo e tui ki a sisi. Usang, mahino ngofua pe. Ulaki, ko whaakaataki, ko kakai maoneni, ko kakai whaakaataki. Ko e ua, ko kakai una whai ngai whekau, ko e tolu, ko kakai tui ki e eiki. Sai, ko whehui lewa, ka pau ko e tolu ia. Ko e tolu ia e moui aki, i he kakai ai otua, i he aha whaka osi, ko whehui lewa. O kuanga whewhe, e tau wau ki ai. Ke tau mau e whaakaataki ko ia. Ke tau a tauhi ai ngai whekau, pe tau whalala kakato ki he eiko si sukalaisi. Ino ko nofnofo ngai vesi, pa te olawa pe vesi taha ko ni, lai pe ngai vesi ko lau. Tu pe ke olawa te vesi ko ni loma vai taha wa, vesi ulaki pe moe ua. Ko eni e ka aina, o ko kore ai ki a te moutou, ko e mea i ngahi alo ofa, o ngofua ai otua, ke mou atu ho mou sino, ko e wheilau lau mo ui, ma on, mo lelei ki e otua aia, ko e ngau e o tau mo ki tau tau ki tau whai. Ko e hae ngau e ko ia, ko e atu ai mo ui, ai tau sino, ko e wheilau lau mo ui. Pe oua na whakatatau aki mou tolu ki e mamani, kai matu aki liliu aki mou tolu, i e whakafo o ho mou atamai. Ko uhi ke mou ilo pau, ai whinangalo ko ia ai otua, a hono lelei, mo hono aonga, pe mo hono hao. O koe ke utu au te whemau ke whakamatala atu ai vesi. Ko mea pene o kumahino, ko taimi o whaake mo ui ka kalaisi, o whakafo o ai atamai. E hoko lewa mo ui, ko e wheilau ke otua. Nau lawe ane nai ko tau whatongia, ko evangelio. Malo pe evangelio a kore soni he ope. Kau kai ke aonga ai evangelio ko ini. Ya kore soni at ko ini. Kia mo tolu, ka pau ko te hoa mo tau, te moe mo ui ato taha, o evangelio. Ko mea o kulea, ka inga, ko ulunganga o mo ui. Ko mea ya kulea. Ko ke te rea, ai ngutu ya malo pe whakamatala. Malo pe whakamatala. Kau ikai ko e whakamatala, ko whai agia evangelio, ko e toonga mo ui, o alu ai, o vakai, ai pōpua ki a kalaisi. Paka hoko mo ui, ko e wheilau mo ui, ma oni mo le rei ki he otua. E lawa he otua ngau e ake mo ui ko ia. Ke mo ui ai halau maari e kehe, i ngahi aho, tau mo ui ai. Malo mana, whamau o mai ta resoni, pe whai mai pe talo tuku, malo pito. Whamalo atu i he vahe o e aha koe ni. Pea koe mo oni ho o lawe, pa ko whehu i e whai te kau. Ania, ko whelewa ai, ko whelewa whekau o ko mahu ingata.
ke tau whai ki ai. Pea koe tāri, mo oni au pito pe sāpate ko tau lawe ki ai. Oku tatau kotope. Oku matike tika te tau I sāpate, ka ku te tō ki te whikau koe. Ka iano aonga, he kua pau ki te mako kotoa whai hongo furu. O e misi hata. Ka koe whihu ien. Kua li liu hange ko lawe nei. Ka pau te ke kumi o kukuro he ope. O ku iai e ngai konga o whikau e hongo furu kua siri. Ka koe whihu e kua whio mai pompong koe. Whiwhi nei koe mua. O ku iai nā ngai whikau ia ta mioi. Ke whatatau pe ki e ta mo ui. Ke ta whie maari e ai. Koe tāri koe ki ai, ka pau o I ai, ai moana. Ke tō kotoa he hongo furu. Tō koe ai whaunga whamamani ia, ma whakapori kare, mga mea ko ia. Nere aki I mai pe ki hao mohokoloto. Koe ai nai ha whekau ia ko wangari riu. Neongo tō atu tau sāpate. O pau ke ta mahi noi, o kai nge ngata pe ta ilo ngai mea ko ta whikau aki mai kua whakasi. Ka nge ko lawe. Mo ui ake ngai whikau a sisu kalaisi. Kai ke whiunga pe te mauloto, ai vahi wanoa ve swalu ke tata. Mauloto e sāpate ko toa pe, lead worship, tā piano, hiva mo tangi maa whana e lea hiva. Ka o ilo pau nai, o mo ui o whakatatau, ke o mau ai whakailonga pa mo e sila, ai lau maari e maoni oni. Ke te mau e ofa whawhare ke ene wholawhola mo e moa. He kune hanga o mai e ngai whakatokanga ko eni, ke lava ke ta mateu teu, ke taime hoko mai ai. Pea ta ilo a ia, ke ta piki ki ai. Ene ta piki atu taua. O hauwhaki I atu. Ke kau vai e taha. O e whakatanga. Ko e ta whaaki whē o ko ke tuu karikaria. Ko hai o ko ke whiri ke whaitotonu ki ai. O au ke mati. Na ke lawe I maso si o vai wa whawestani ma. Mo whakawhi pa mo e ui au e aho koini. Mo whakasinga le soni koe. Whiri ai a honi. Ai e te ke tau I mati aki ki ai. Pe sātai pea sātai. Te eki riu aia. Ke tau loto. Eki si hova ko koe koe whungani maalo. Koe tui o ngai tui. Koe eki kai eki. Ko o whamo o keresi. O kuope atu I ato I mea. Hange hawai tō mau haupe ma mau ipu maha o whakatari tai toto. Koe ofa kilu o ia mo e ofa tai whiriwhiri mana ko ia a au. Ke teki mau tono koe kawanga haa. Pea neongo I mau tono no ko ke hui. Pea ke whiri ki mau tono. Ke mau hoko ko kau whawhawhonga. Ki mahamani. I kuonga whakaosi koe ni. Pa koe lotu ia a koe ni. Ke whakamaa pa ke hanga whakatontonu. E mau mo ui. I tapa ko tope. Ka e lava ke ngā aue. Ke mau talaki ho o mo oni. Ke iai hanga hilau maari e te nau mo ui. Ke uhiko mo oni o mau tala. Whawhaunga I he mau mo ui o whatatau pe mo ngai whono. Mo ngai tutu oni. O pēa e lotu. Mo e kore ha tāpō ki mawahi ke te nau tolu ko tau pēo nau whanongoa mai ai a koe ni. E huafa pēo algo si sukalais ko mau whamo ui. Amen. Amen. Pamalo atu kai ngā mō mea mai ki he wahe o e wholawhola e houan.
Kamalo ta lai moan ka no of folofola o fa ke fai ta puki na motoru he eki he tonga o wiki ko ini to me mai pe time tatau ke fa osi o ya ko folofola na hile soni o e kwata ko ni malo mo me mai mo me